Hello friends, ngasi makhagi horror story gi subscriber se 413 sure hoji phogda larisi adu episode 7 aduga episode 6 view se episode 6 ta 244 aduga episode 7 ta 258 sule kamaina makokta da nadam 7 sum ta yawma ado anyway ai ngasi di wari hapkani adu wari je haptringaida ai ngasi ma'am da information oiba yaba video amtang simjagena ai ngasi tokjabne ado huji yengse koina chrome sida changbiraga koina yam line job se kamaina notification ke karai da kai job center da chatta bidai sai tomta mobile sidagi kamaina yengba yabage haibadugi matang si ai daijage huji koina click tawbiraga masidaida www.freejobalert yana number gi thole sisi data changbiro job search tawbagi matang sine adu emi card oibe ama job update news oibe loinmak sida phangdene sidaida freejobalert.com.in ana adu marakta kai hapa kamta yengon yam sengba koina compulsory mi ma'am loisinariba adumba loina sidaida lere si ma'am sida kamaina yengge da si gi notification sidaida lere si latest notification da changbiro sidaida latest notification sidaida mathang manau naina loi lerane bank ki da huji kari thabak kauri post date ke dongai torokiba bank name post name aduga qualification aduga last date aduga magi details singje more information ay details notification kari loi na buching thabi yar doga other financial institute silere UPSC gi exam da Indian civil exam gi post masing si kauri energy ni chilare SSC da huji post amata kaude haiba huji ki no advertise haitare advertise kem to leite adagi other all India exams laire sum chingdaraga huji je akoi gi defense job da laire defense of the kari kauri Assam Rifle CRPF Indian Coast Guard Indian Air Force ITBP BSF loina laire moji kari karamba style da kaubano post masing na kyano loina laire dogo railway gi exam RRB na koi gi 35,277 da 12 class ka energy gi ga kaugi bagi duga last day na date 31 oikiba sida loi laire duga si duga magi state singi haitare koi manipur ki oina kari kaugi yengsi manipur ki music phogi oina ti sidaida yawumdre hanadi yawuji yawune adu koina ahama changmu kanda koi defense job hana pam tardi koi masak sidaida yeng kanda police and defense job wana sidaida ju leibani sida click tawbiro ngadu duga police defense job leirabani koi karai da police kari defense sifai changning bajing haitare sum badai kari kauri habjo adu dugo upcoming da hoji kari lakadagi habje latest notification e khon yengi je dagi upcoming notification ju dum yengbe upcoming da SSC da kari lakwe multitasking ai combined higher secondary level exam adu simyam lare stenographer junior combined graduate level combined higher secondary tier 1 adagi mam lare UPSC da NDA gi CDS ki CFEF ki adu si lare adu huji je emit card se karai da lengene latest announcement sidaida emit card se karam bagi emit card lage ji sida lo yeng yare bank ki emit card laki bjing lere aduga SSC gi SI gi exam gi emit card lae UPSC gi matang sumaina loina bu yeng ba yare upcoming lere aduga emit card lere exam result chu atum sidagi search tawba yare bank ki exam result loi laire dai SSC gi exam result laire UPSC gi exam result laire sumaina yamna nungaina yengba yagani haitare aduga sisi ju kana view aduga aisu topa wari su mutang sum hapsarake sigi information se pijaning duna tawjabane aduga somna topa khangning ba natragana si matang da video sembirau hairagasu semjarake aina khangba lairagadi aduduga hojiki oina si ai video se mati amtang ai thagatsage
ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯔꯧꯕꯤꯔꯣꯏ ꯋꯥꯔꯤꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯔꯛꯀꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯕꯨ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯗꯨꯒ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯃꯦꯟꯇ ꯉꯁꯤꯁꯤꯒꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯌꯦꯡꯉꯒꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯏꯟꯐꯣꯔꯃꯦꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯍꯧꯒꯠꯄꯅ ꯐꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯔ ꯍꯥꯞꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯑꯣꯡꯂꯤ ꯋꯥꯟ ꯀꯟꯇꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯣꯔꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯀꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯈꯨꯔꯨꯝꯖꯔꯤ